Kani kadika Durdashan Meghalaya, but ni pedang sung bahai pi baro shikatup kubo mantaka janmiet shuban paish kubo kubo punya ini pechwai kimat berkongsan. On pentrai kam kesoka jelai projek ketenat ki kam jungok kai pertai melebai tingkah deka Asian Development Bank ke bersyong do palat saus pak kelur tingkah ha ke jela. Saat ting kejengkekan penbet put ha ke wat baar pada ke jela Assam bat Meghalaya. Bat on pendap kesoka Meghalaya ya kajing penkenria ya kinong dia madan na kendai lat haswa ban kut ubnai naiwing. Kikubo kibubnya. Ya ki projek jong ketenat ki kam jongok kai pertai ke bersyong do palat saus pak kelur tingkah on sayok ban pentrai kam no mentah ke jela da kajing bay tingkah jong ke Asian Development Bank na EDV dat bat ke state plan haba pentip halo kenie menteri ketenat ki kam jongok kai pertai uba pol lingdo uloong ba uladep ban bisa benya ke projek tai jing tai ki bela shim da ketenat uloong ba kesoka jelaru kadang yale ban sedang ya ke tourism bodies hakaba on bu iki samla ki blayo jing pentibet ha ki jaka jongok kai pertai ki bapau jong ke jela menteri lo pentip ru bai ke kam ban pentrai ya ke shulong Ropeway project on la ban sedang hapdeng jong ubnai naiwing. We are shortly coming up with a scheme for called the Tourism Buddy Scheme Deployment, where we will deploy youths who will be given short duration training, review of the Ropeway, the Shillong Ropeway project. Things are on track, and by mid-November, work will start on the ground. Udukot jong kenhun menteri ke jela uba pol lingdo ubalong ru chairman jong ke West KHASI Hills Regional Border Committee ne kesngi ulong ba ompat yo oktien AA na keliang jong ke jela Assam lo kemat ke bedai bat ke jingya kerja kaput apdeng ke jela Assam bat Meghalaya ulong ba uladep ban pa ya UDC ke West KHASI Hills banya keren ba UDC ke Kamrup bat kidang up ya ke jubab na keliang ke jongki katkum ke jingya tu jong ba lingdo ya ke kaipot ke bakat dua on la ban ai tang hadien ba ka regional committee kan lej ban jurep ya ki jaka badon ke jingya kerja. We have made efforts to contact our counterparts in Assam. I have also asked the DC, for instance, of Nongstoin, West KHASI Hills, to speak to the DC of Kamrup. So far, we have not been able to receive any favorable response. See, we will be able to submit the final report only after the visit to the affected areas takes place. We have indicated the winter of 2024, so we're still awaiting that response from the government of Assam. Ka sorka jela ketemu ban pelong ya ke surok hasilenter ke kendai lat ke balai na kinong dia madan haswa ban kut ubnai naiwing. Menteri ketenat ke kam jongok kai pertai uba pol lingdo ne kesngi ulai tu bapalat aspak ngut kinong dia madan bela penrung kerteng on sapen kenria no. Dangshan menteri ketenat uba pol lingdo ulai yo ban kmi ya ke presentation ke bala penkria da ketenat penroisor halo ke kendai lat bat ban penkenria ya kumba aspak ngut kinong dia madan sya MTC bat syamuda. Unia menteri ula banjur ru halo ke jing donkam jong kinong di dukan ban burom ya ke hok jong baro kinong donkam ya ke jaka pait ba ke bakentup ya kinong kit nong ba kinong nya kali bat kumju ya kinong lej nong wan baro. The problem that the city is faced with and which the Department of Urban Affairs is trying to address is that there should be equal respect for the rights of all users of public space. And users of public space include transporters, drivers, pedestrians, and these vendors therefore should not in any way impinge on the rights of motorists and pedestrians.
Menteri Ketenat Donor Jaintia Durbar on sawan ban play ya ketamasa Shillong Cherry Blossom ka ba asngi ka ban sedang ha khatsan terik ubnai naiwing. Uba polling do ula pentip ba kesoka jela kadang up ya kejubab jong kesoka kari Japan ha ka baki he ki han ke Japan kin wan banishim benta ha ketamasa. Ha ka khat ba ka kandai terik ubnai naiwing kan sedon ka lit fest but on sawan banishim benta da kinong tho kot bapau kum u Vikram set ka shobha de na lor kiwe de. Festival will be inaugurated on the 15th of November by the donor minister, Mr. Jaintia Durbar, on the 15th of November in the presence of both the Chief Minister and myself. We are also waiting confirmation from the government of Japan as to which dignitary will attend the festival. 18th and 19th, we will also have the Lit Fest, where renowned writers like Vikram Seth, Shobade, Kenpam Nongkandri, and we are also expecting William Dal Trimble to be part of the fest. Da ka jingkiu dor kansan ki marba mardi hagajala Menteri Ketenat Food and Civil Supplies uba Komingon Ambon ula pelong ia ka jingalang jong ka price monitoring system ka jela hne ka sengi aba ai jingkren skila patai khubor ula batai helo ki jingtmu banyakren bat Menteri rangba ka jela u Konrad Sangma uban sepelong shen ia ka jingalang jong ketenat bapero-per banyakren helo ka nikaman kat haduk menta ka price monitoring system kalayo khmi kumbalai puprajat ki marbam ki bakentup ya katu kat ni ki johor da ka bashim ya ka jingtho ki bamanla ka sngi banyarap ya ki district banle ya ka badon kam da ka bakhmi ya ki ni ki jing ai jingtem. Today we decide in the meeting, we'll ask the Honorable Chief Minister to call all the related department regarding that, Home Department, Agriculture, Food and Civil Supply, so forth and so on. Then after the CM we will discuss, because this is affect not only the food and civil supply, every department who link with this market. Ya ka program menpelat ya ka special summary revision jong ka photo electoral roll la pelong ha East Castles District. ADC iba Roni Walang ila kedau ya ke jingkongsan jong kinong shnong ban penrung kerteng hadian beladap kha pras jam kerta hapo ke shitrik ukala lingkot ahaja apusau kinong shnong kila ban penbet lani pendam kerteng haswa ke apu pratrik unai weng ahaja apusau on sebu ikikam ki bekerpang hagi tarik balajit na ke benta ki patba bad on sepenmi ya ke thup kerteng jong kinong tap vote ke bakhat du aka enriu tarik ubnai kala lingkot ahaja apusan. Ka Jaintia Hills Autonomous District Council ke lepli ka Jaintia Durbar Hall hajawai balapanya da Chief Executive Member ka Council uba Tombor Shiwat. Kani ka hall ka balashna lengba ka scheme jong ka soka pedeng kan yarap ban kershan ya ki jing don kam jong ki nong don benta ka than. Uba Shiwat ula banjur lo ka jing don kam jong ka jing trelang ha pedeng ki seng san perthai ban pentikna ya ka jing pendon kam pura ya ka tei ka hall. Kesiau bahan ia ke sejuk ki wahe chnong lai ye ka biar siam hai ki henry ini warong ile mangkani ile dia mangkani henry depan perkhat I kam ka stip committee lada man hagawan gadul le hapwai la ika ma ladam wai ka yo la sei wagani ke building le boy la pra Nade daw parol, nade daw piak, daw jahliar, daw mango kang kawi, nakitaw, kiwayok yung rule taroy. Ka program Trail Blazers ka balong shibenta jong ka Yuva Bahagidari Initiative kalasam yaki khusnam na kabenta ki jinga kop draw yaki dur poster bat yaki kentien pira Hasin Anthony's College. Nakita Tori M Khasantiu bat ilahun kriem kila yo ika kerdan beningkong halaki jong ki kerdan nikom. Brigadier Vyayand Mahadek
ubadai na ke NCC headquarters Shillong ulawan ben benta hakan ke program ke bala pelong na ke benta ke jingno senyang jongki kena pulie daki sap ki pong jongki. Ka Akashvani Shillong bat ka Minkan Christian Higher Secondary School kila pelong ia ke seminar halo ka Sustainable Development and Youth. Kiriu Shampang kila keren halo ki kam ki bayarap ban penek pensa ki bala ban le bat kila peliu jingmut bat ki samla puli lengba ki jing pen idur bat ki jing keli. Kani ke seminar ketemu ban pen priang jing tip Shapang ke benta jong ki samla ha ka ban kentiu ya ka roi ke par ke bom keta ya ke lawai. Ka Anderson High Secondary School ke larake ke sengi brom ya ki kimi ki pa da ki jing le kai na ki kena school ki ba lapen ngobha ya ki kimi ki pa bat ki nong sha khot ngobha iba grebil wa lang i balong i kongsan na ke te sengi le ro ya ka jing no senyang barat ba jong ke te ke school shike em lang ke sa lang bat ilapen pau ru ba enang yai beteng ban ai ke jing kershan. Akan sengi la pelieru ya umat saknam ban ken mau burom ya ki nong seng jong ketai ke skul haringkat bat kajing pelie ke kamera peninam bertemai. Chapter 41 verse 10. So do not fear. Kami kini kena skul dan ngai bai lagi. Ngai halabi bat ngai hulai. Bat kidal kini pa kini kai kini nyerap. Bat tegir tu sai kini bai. Kalau kamu sang, kali kecilnya kau play. Mau play lah kali ini kalau buat kurang lah benda, atau plan kecil. Kalau kuat ini dengan feel lah itu benda. Kuat ini dengan kiu. Hari kasih setang hanya ini kuat dengan kiu kecil. Di baterai sistem baterai nak kiu kecil. Di baterai itu bagi bom tip. Ya kakor beruang tinggal kecil. Ka Wheelchair Basketball Federation of India ke lepelong ke jing elek kai basketball ke balai sengi Shillong ke ban kentiu ya ka jing kentup lang bat ka jing kot jing khia jing kibriu ki badon ke jing duna ha ke department. Presiden ke Wheelchair Basketball Federation of India Varun Alawat ulapan jing erap na ke soka na ke benta ke ni ke jing elek kai. Ha ke ban na ke liang ki nong elek kai ki ban na ke than ki lapen pau ya ka jing snokmen ban yo action benta hakum kini ke jing elek kai. Manipur is the only state, the government body is supporting them. Meghalaya we tried earlier also, but still we are looking for support. The support of government is must. Even the RPD Act, they are bound to it, and still we are still looking them why they are not giving them opportunities. It is a fundamental rights to get the assistive technology such as wheelchairs. That if we have an indoor basketball court, they should be having a wheelchair, but because of federation also we are working for it, so we gave them through ICRC we donated them 12 wheelchairs and 24 to Manipur and Assam region. Ka seng samla maurang lang laikentoj ka maurang lang laikentoj sports club bat ka Nyotrap territorial organization maurang lang zone kila pedang ngobhayu nong elekai arm wrestler Ujimison Marwen hamau kerwat. Ujimison ulayo ya katak maksiar haga jinya kun daga keti kediang bat katak marupa haga jinya kun daga keti kamon haga kerdan jong gishenrang kiba nyopau kilo haga Asian Arm Wrestling Cup ahaja apusau ke bapra bala pelong ha Orika Hotel ha Mumbai Dangshan. Tapan inyepet ya kajinglong jingman kesun meneng hanong ba Shillong. Kajing kriat kelong kat sau point R degree Celsius bat ka jing shit kelong apulai point sau degree Celsius. Kajing skam kau hau kelong nyopu pranik shispa men step bat ruplain shispa jan miet. Kala abandon kajing half slap ke ba malumala hakikat tu kat ni kijaka. Shawan poi syek bekut jong tup kebon ni pek biang sa asiannya kini kimat berkongsan.
On Penteri Kam Kesoka Jelai ke projek nak dikam jengok kai pertai berlebih tingkah ke Asian Development Bank ke Besyongdo Palat South Park Kelut tingkah ke Jelai. Saat teng ke jengakan penbet put hakawat ke arah pedeng ke Jelai Assam buat Meghalaya. Badan pendep ke Soka Meghalaya ia ke jing penkenria ikinong di Madan nak hendai lat haswa ban kut ubnai naiwi. Terparlok katungila poi sebekut jeng tuk kubor jeng mentega janmiet hadu mandishan flashai kesi hagajuk kepo kublai shiboni pibaro. Launched his first postgraduate degree in public health at Zoram Medical College.